Kedan kawe ke jingcia, kapor jong Father John Mary Vianney. Kedan kawe ke beriu ya kaba tengah jongka ula rengkok na kawe ke jingking siapa bat ula no yap. Bat kane kalong kami kelalik marek sya une uleng dok soblei John Mary Vianney. Bat ban kelin na kajia ayu ya kamensim jong tengah jongka. Di kane ka long kami da kane kajing sngau ke jongka kebal angnut ya ka mensim jong une tengah jongka. Di haba ula yui pada uli asngau ya kata John Mary Vianney ula ya tu haka. Haka tu kapor nadu kaba umut ban rengkok hadu syuabut poi sya John Mary Vianney ula ya tu ba ula sngau si bat ula pan map na ublei na kapanta ki pop jong bat kani kalak bandon kababha na kapanta jong ula ong John Mary Vianney yaka kani kepeni bahaba don mano-mano kiba penyap yalade hakano-kano karukom kin kandon bet kapor na kapanta jong ki bagi babe bagi pan map na utrai ya kata kaba ki le ya kaba ki kimla syu ban paidin na kata kum hakane kenuksa jong undu breu ban yap de ban ko na jingking siapa kawa di haba ula dep rengko umla syu balai di kumta ula pan map na ublei bat ne John Mary Vianney ule thu badon jingkermen na kapanta jong to ngin am ya bisar ya kitu kiba la penyap iladi.